أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندني مناسبة وهي عيد الأضحى المبارك. نوبيها mihono ya Idi ya hatu wasoni mwa Waislamu kamili nana wa Komori bisifa khasa madama nyakati ya mada zinu wenji waliondo Waislamu ngwa uharimwa ze ardhi al-muqaddasa hauomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yarirekebishize uhayati wa dunia uhayati bokao ubaki namna wa urisaidia ze fadhila zangu ripange akhira ya hatu baada rijaulawa harima ulemengu wakao mfubi kabisa unu riliyo zani hebeha banu baada ya ubeha mwanuwaidi ngujojali riswali za sana za saya Mwenyezi Mungu yarikubalie za ibada rafanya yarigufirilie madhambi yabira yarehena muri swali zinji na zinji harima kheri na bomba Mungu zaidi zijao sha ekomori ke harima namna njema harima imiva pia yaki maisha lesuala panda mwana laniwe havano au ya fikra au ze fikra nchashi mshinji zaniwe havano kwa kazi na kazinji hata ndoto huja reshelezizane baadhi za ndongo muhimu zikhusuyanao nensi ya hatu wakao tsido zamba yemaha mishashi yavira shamada mensi ya hatu ngendao ya waswili mahani kamwa benze 2024 wakao le datilo landisa kubuwa haku ya mato wa Komori na tamazi njizi jalilia uharimaze rohoza hao ukaya ndese umkade wa nyumeni ngojohenda wabulo haraka ili zeroho zaho wa Komori zienshi harimwa amani na salama wakawe amani na salama hizo ndezitongezao haina mzima ulihondo wa Komori ha barna majisha uhayati wahahe وهم دنياني نا أخيرا بعد ما نواصل عيد الأضحى wenji wa Komori mwangoni mweze dua wakauzi omba kaya si wasaya si uhadisi nda sina au harima ima hadisi ya kikhususu ya hatu zedua wakauomba Mwenyezi Mungu ya jailie atarijoka uwaswili idi ya saya sha wandu wajihunde kwa masiwani wandu wende wavite imahamisha ashia wemezimisha ashia au zesancha shi zabaki wandu azivite harmanzi ya hao nedu namna yakawombeshia he namna hiyo ndokaya owenji wa hoa Komori karna ujwara mbepia kwa tuono kaya ngabu hayati mwema mru Muislamu ya jojwa huenshi hama haenshi bo hao bokao ngabo zilo wazungu ambao shafundi wangu anambia ntidoro ngwashizu ntidota makalima shizungu na sharabu amzonifanyitiari ndota makalima Komori uharimwa yensi ya hatu waparihaniha zila mishinzi mangu wakao yotsongeza mwanadamu ya enshi hasa ndo hari mwezama za mwisozini wakao yemishinzi yotsongeza wandu wa enshi hari mwanzi ngiyo rahisi wakawandu wa iparise na ndoka wandu wakena maji telele ndongo wakao kazinziro hata hari mwanzi hatu wandu wakena mwenje ntelele hari mwanzi hatu nizuti ndongo nziro hata koli honde namna emiva hiyo ya rende hamangu uharimwa ulemengu kamili haulawa na ne
mahadisi yayo ngoni maze ngo kwa tukanza preshelezi sana ye directeur ngejuka ya watu wakati wangu wajujuha ndio ndo Faransa nani ndio ndo Komori amarena neno jua unga badekalaji besebale ya 8 heures de temps baina ya Japon na Europe surtout Faransa na Komori handani do hanzani mwashelezani ukaya na mrenzi zinongoza Komori zino hodo zirenga hawangu babanu zendongozi khusuyano ne Komori leo zinundongo bako kazitsi nyango hamade namna wenje mfikiriyo namna je dongoza khuswensi ya Komori leo dukaya ngabo trama inji deja ilo na baadhi ya wandu walona mapesa walona komite mbali na mbali waze hansi raiho masiwani rawonze wakawo yetoma ndukaya nti ya Komori ihisa itilo harimwa mva wakawo kabatsi mreje idingoni nao mva yensi yendao do mva unu wakawo wandisa rangu 2019 24 mars ezikawe hizo za hisa za kansi zilobonze nondani aba hayino baada wowo wesawalo netwa ma ukaisari tia zendogonzi yani nakabati mreje idingoni abunga ujuma hwanda hanya na utanganya inastahiki yozitanganyiwa rakamali rakamvu rakaumakri zenongo hizo ngizo juma utsanganyiwa haina usiku telefoni mionano de mionano mabunjilio ya logo nzeno ndani wakauze nongo hizo mkazi fanyiwao hasiri wahisa ngo ajijibili ya ukaya yensi ya Komori rishindi waswili sha bahanu bokao ngejodo henda side namno wa Komori wanzao shade namna lekungumanyo kuilo la pangia hana ziwanyo wenji yensi ngejodo henda hena namna lekungumanyo kuilo la hisa la jirenge khatwa ya ukayensi ya Komori rihisari renge ejodo ruma duo sisi ranzao ndao shasi wa Komori sindo wa Komori mawatwania enti ya Komori yeleo nema audu no ushawiya hayo ngejodo henda enamna wo wanzao hadafunga mdudin sintinriye ukaya na mrenzi horenga ya maudhu inu mwirengo kenu maudhu ya betizi na mrenzi horenga suje inu mwirenga hadaraja ya hambwani wandu wala muhe walawe hodereoni nonsinzini walio wado jumba bahanuriliyo kentinu isetilo harimwe mihono yaho wanaisa maana mtafsiri wanaisa bimaana mazetwani ya wanadamu busena majini wa cooperation wakao ngwahisi ukaya yengayo nziro ya handani wahisa weiviri nando ukaya wabezeha haraka wehensi wazungu hamba fondation wehensi wapangemizi wafikiri waonauka yemizi ya ukainti ya Komori tendesiwa no wa Komori chaendesiwa nele kungumanyo laki pewilo waonauka wahisawa ya wa sisemizi abasa wananungu wakotaji wao wanandongo washashi wa ukaya haina mndu ya soma hau kweli waheda ula ya Komori katsina ruhu sawala tside kana utsanga en realite wari mwe Komori ya maulu ukaya kabana mndu ya soma hau kweli ya kubali tsiwu yetu rengo mateka
koya johamba zila hatua neze ndongo bokauzo tilwanziani na wanu wandu wesa warenge simateka ukauze nongo hizo wakomuri wa jodonesi wajau zungwamba superficiel shati ukweli sha kabati toma ya ukaya ya mkomori haula wana neze zana mbali na mbali zotungezari enshindo warimwe komori zili yobu za jayabo wakomori kwa nabu hondana neba hati ya urumia ezana hizo wa enshindo hamade namna simbali nambali zienshie ondo hasibabu ndezana zelo harimwe nsi hizo ama ndensi ino ni enshio Japon kwa kabati hata munjuza mu mitsuka yonti sondo ukaya nonsi lona wanada Muhammad Komori baada ya nsiyo tikiri ndio independent ndio nahuria wa hayo wando wahenti wajibarna majishao enamna ya weshi tongeza iyo ngiyo rakamu yararu harima ulemengo waliondo wando waishiondo nafikiri zenongo wa Komori wazikutajiao abasaino ngebidio weleziwa ze detail anweleziwa zila hatua mbali na mbali za hisa za tilwanziani ele kungumanyoku la panga wana ziwa nyozinji swalo harama NC swalo bonze esa wana ukainti ya Komoresa ngejodo henda hadi dictature shaka irerare janje harama na detail wa Komori wanji watsohele uka ebanu dictature ça veut dire quoi ebanu zengo ka zoulawa na dictature ni dictature ndo kaya zemvu owatsatse wazira no wababa ne mafundi mda wa maha mengo mine uheya ya wana na ujinga wa libe mapesa menji na mvuzinji ya ulela wana hao watie male watie lekoli watie harmazele lekoli mbali namba ali ne mabaya zio ili wapange hewandu wodo na zijisao na zirisao ili wababa no wazazi wapange wana wakawa na wauda imango ajoka juma ulifanye haki kelkeswa ni mahala hiyo kangio zilandrewa neze tabiri zadoka na waze wa hatu ne mafundi watu ya ukaya wana hao wanu ngwajao wabalie ilmu ya ukaya yensi ya Komori usiku namna bado fikiri science hiyo yende kibinadamu hasibabu ya ukaya za ilmu mbali na mbali ngazijo utsanganyiwa zije zirumishihe uharimwa yensi ili wandu waenshi namna njema uharimwa imivapia ya kiuhayati haulaya umva waki mapesa kaya tungeza manadamu hainshindo haulao umva wakitabia ndadungane ndo kaya atino kaya ngabo tabia njema uharimwa enti kwa kondo kwa inshindo ne mivamiro aji bahi dictature ngeijao yomoe mana dictature yonogo bokange joyo moe zijitahidiza ho wababa no wazaze ne mafundi ne zemali wakuzangamiza rangu ngasi na mahamengo mine uheya hata leo. Dictature c'est-à-dire mundu katsu hansiwa harimo place ya mstahiki shamrungo hansiwa selon yahe ye mwinyure ngansi hamvu yanzao. Dictature c'est-à-dire ilmu kana mradi sha emwenza mradi ufaria ye mwinyure ngansi hamvu ustaarabu arimansi ya dictature dola manadamu yahana zetala za umezi sha realite wa manadamu bokao ha hondana na bahati mbika ja parisa education de manadamu bokao a un moment donné yo fikiru kaka na ujowenshi mpaka haka mezi abonge dictature bokao ihisa anwa joja wambe isa isisimizi ngendao
ya njenzi yani hamvura ngo 2024 iyo kekiri harimo ulemengu pia badibukaya ya nguzo muhimu ya hayo uhara na tereri namna bukao zero hozo uzimba hata wandu wenji ukahu juma hufa crise cardiaque wasaya AVC amadena mnazijiriwa harmonsi hatu leo tension asibabu ya ukaya system ya dictature yongendo kinyume ne nature ya mwanadamu kwa nature ya mwanadamu iyo yambo harimo Qur'ani ukaya huria walakad karamna bani adama Mwenyezi Mungu hamba hatukuze mwanadamu bana maana ya ukaya Mwenyezi Mungu maana ya tauhidi dokaya eziumbwa pia zijokaya mzima bahinde ulo na pouvoir na rabbul alamin wandu wadunga yabo harimo wanadamu pia si sawa badi yatendeyo wananya harimo tabia njema yonde tafsiri ya balangu yakahamba ukaya inna akramakum inda Allahi atqakum ekairi harimwanyi de yakazo wananya tabia njema ekairi hani harimwanyi wobo kao yudungana no wananya hana mnanjema ekairi harimwanyi dolabo kao yeustahin rondondo haina miadibo kao muhadisi parapuri aho wananya yemu ina sensitivity abonge zenyakati zinu lila chamaku la uranganya zensi lihisa lisisimizi harimo ensi ngalifikirio lihisa lisisimizi na ensi ya hatu zila maadini mbali na mbali za utongeza wandu wake wanadamu ukao nyakati zamu iso zishilizi julando ndondo ze maadini hizo ngazendao za rengwa zendesiwa zidirijewa ne lele chama kuilo wakao representao hele chama hilo harimo ensilo hambo yo hamba serse bahati ndio harimo serse wandu wajua ukaya wondo wado en contact directement daone le chama lau urengensi atumateka o wandu washashi sha owenji maskini watibudunga mahala bukao kwatsujua iho wabehwawo warima yema udhu'iyo wiyo wanzoni biwa komori ukaya ye mwana wamba balu kumani fatihi wakao madama mikonsi minji kajingi jomufanya hazi la namna ya ukaintia komoriba kirengo mateka daima ili yende namna wa uwanzao shatide namna wa komori wanzao haninkiwa hazi yaifanya ni hazi hiyo ndukaya ya wangalie ekangu joshinda madama wajo kamba bahao ngena gozibio harimo enti kafate kujoshinda ya buenzia na lugha na mwendo wakao mwendo huo gojo tia na stabilito harimo enti hatarijo wasuri 2024 ya udonika wandu toma na izo mwengoni mweze strategy kwa uzoru milo nele chama lino lilingumja harimo zensilere na mateka betanya ja dictature hiho wahena raisi watoni weheza wanada umaimbesili chama hilo jodo dungaze amri za hao chama hilo harimwensi ya komori nyakati zinu ngaliona ukaya strategy ya uka fatihu ya joueur linku harima hula ukaya ya makini shembavi situation hata 2024 ili wakate pointena ya he dictature joka uhe ya niveau ya hajiu rango 2024 yanti ya hatu zetwama za pango aneza Abubakar bwana aneze Muhammad Ali Mbalia na opia
zikaze kifu kabisa wandu wanje harimwa mva mrwaji hamansi Tanzania vumbwezi nsi hizo shensi hatundizero ngwa mateka wandu wanshi harimwa twaramo la daima zimaadini za ensi zikabudhi wazirengwa zendesiwa enamna le chama kuilola nzao bahi zinu yinumeo ifanyisha yao harimwa ensi yatendelo ni fatihu yani iyo de strategy bokao yani yone hokangiyo muhimu sha strategy wiyo lukaya wo ungo na ukaya vanu ouziro ya ushindari ziheze fikra zaho wa Komori za watani ya zila za Muhammad Ali Mbalia na Abubakar Bwanane tawo wa Komori pia wahana wakajihisi ukaya ensi hatu inunsi bokao kari enshindo dokari kena watania keno watania wa hatu bahingo unao ukaya umzihoze fikra hizo pia ekaho lara ngwa basata 2024 bajoka urwaze vote ve hansi ware simra china bokao mujoba la violence ya urealizeze objectif za hili chama hilo ne machama yayo ngo unao kaya enge hawara ngwa basata riwasule point hiyo rishindi rizingara riziditino namna bokao kabati mujoli sauzi donc abora ngo 2024 wakati rijo kauraze vote rinikewo yanzao donc gadio shinda ri assure zijujiria yo demana bokao fakri ndadabi habeze haraka sko dodo harimo linyi yo wiyo ambaye afanya diskuru habe hakatiba ukole katiba ilonga lendao na ino strategy ya fativu wakawe direction gwanzo omwe wanruwati fanye ndongo za revolution au ndongo tsazila zo soma bareni wakawe pour eux harima undo baba haruba le problème donc même chose ya décret ya fa ya ndoli ya fakri mdadabi barua hivi haila ukana na mke amani na mjenga mjojo huja sawa neze diskuru na mirongozi ya fatihu donc objectif donc kayale chamali wabia ukaya le chamalinu wawe namna wajukanza warengezi shimvu ukabana kamso shinda mrameno wa kumurira ngwaba sata 2024 kabati mru ya lisauzi donc baada ya rais ajui hansi wa garijo renge responsabilité baada yao donc c'est-à-dire que mbabanu warao dala babanu warao dulla zinyakati zinu hata wakati zivote zijore wakati zivote zijohuja ongo unauka akamushidi mri ihawe kabajiri hata problem ikomori owenyo kwa je komboa yenda kikawaida kesale datilija namna uharab donc c'est ça la stratégie donc bon fakri ndadabi harendeje bosengo no kaya strategia hii eshiwe puisque kabati wanruwa weshia zeno ya zambazila ana mje baba na basakati karsina problème no donc abasa ino strategie ilio for de andobi de fatihu wakawa mfikiri avec le temps effectivement kana redon jomi jini redungana na wano rejale za khutba ngona ukaya iyonge avanceo ngawe possibilité ukaya e strategie hiyo ngio na ndini ngio na faida bal de joro le abasa shaye strategia kanze biro ni fakri ya ukaya pare wandu na mje jao moya bose shando tukaya realite ya fakri ya ukaya boya pare diaspora na msihe ngara kabati hata problem donc ye hakafikiri ukaya donc gujojwa ya rume strategie zoko ilenge wandu wende ngembo hamada miji kali jofungwa baza no shangu kontrolewa ya je ya fungo wakatize ikaka jabira ya tawa shaya fungo wakatize kuti zijokore mwamvu donc yode namna strategie ya fakri ya kaya kanzi donc shabasara ngu wandu wajukazi la ndabo donc rishibiri ronokaula ushi bon ce sont des enjeux sataniques abasa inu ye strategie ibira onro ione ukayange ngabo possibilité ya kwashinda iroisise de ya fatihu ya dobire njo mijini weto wawerenga babe mapesa daula donc waliva wanduze na wili donc wanduwe no amaji bon bangi wanduwe ni kwa nazara jana na rali shiolio haswa des états bo namna zilio harima inti
Donc mimi tikaujanje ni sintindrie harimwa strategie existeo abasa ukaya strategie ya fatihu iyo ndiyo abasa inu wa unaukaya mkiniha ijiwe roli ya ukai ipoleze zeroho zao wakomori wakemakini hata zivotizirewa na hiyo mdungo no hama azinyakatizi jaunge jorudira mforosewa uangalie kama jushida wafanya hata wanduwa wanjumbi jini pia uangalie kama jushida wafanyile corruption wanazijana washin ili batike wakati ya ukawanduwa mbe ukaya narifanya manifestation au narifanya ndongo fulani. Donc ze stratégie politique mbali na mbali zihisasi eshue rakayande media di hakohoro, c'est-à-dire que rakando har mazerezo raka univo national yani yesuwawa aurambe image ya hedaula isi wonsiro arilo ketina hata yani eshue pia. Donc ibaki ukaya pour le moment les stratégies i pratique wao ibali wao na alfativu iyo ndiyo wiyoche ya unehokaya ngejo ushinda iwasilishe ila diktaturi ile hiyo warimwe Komori wakaya diktaturi ngejo toe mafupia pia baada ya raisi wakiuna haramu huo joka urengwa 2024 tokoro wakati wakao. Donc yani wala wandu fakri yakawapara se Komori watilo zikabaenge onde hayo donc balawi yabo voilà yensi da balahi Qur'ani aliya hasafila abo baibenze arima mahadi samanda yanu sinaujudiwa aza baadhi ya mapoliticiens bokao ngwa saidi yao ino fikra ya ilfatihu nando kaya Wakomori wabaki waleziwa wadogo warilo zila ndongo wasa wadingo wamba ukayari ze organisation internationali waje na da zinongo ukaya leo baje bakae vote transparenti na hizo amanu ngarjoja armaze vote ishange bidoja uja ngabo mapolitise bokao wao ngwa saidia fatihu, c'est-à-dire ngwa saidia we organisation nzo ibake nti hatu ibaki itiruma no Wakomori wakweli itiruma no huri ya waho Wakomori baima ngorima ma politiciens wao ngabo bokao amfikiri ngwa julao au kaya yemendo ya hao neze discussions za hao ngizidunga nao na alfatihu, c'est-à-dire que o mafatihu wasaya sha nyuma walona ziongozi ndwaji na ukawa na demu ndwaji sha, c'est-à-dire que abo ngahibenze financement neze ide bali na bali zibosha alfatihu ngaziboshe wao baadhi ya wandu wa siasa wakao kati muhimu kati ndo wavumbua shana msodo wangalia zila ngao wapuao ngomjo parisoka ngazendao sauna alfatihu ngao hindindo kaya Wakomori waangalia hata waangalia watike mkomo rujodi sauzi wandu wake makini hato wizi wande wafanyishie 2024 umri ya paroza bahari mazerezo sosio banu kaya evanu ngabo wandu walo wajufumo mparoshia vandu va diktatori vadoro avoti za kweli ani parosha mahala niko kao yemishinzi yansi yo diktatori parosha mahala ni hamadi yo babaro de voti za kweli impossible kaje paroe kanti ngenda ukidiktatori wo witi ubaki ukaya balo wizi wa 2019 ufanya wakindwadi ngoni mungkin wafanya ukana nasifanya hama 2019 bakwelize ngozi jiri kindwadi ngoni aliza na ribitse mnendo wachi ndongo jo twali na mnendo wachi shaho kabafanyie wizi batiro avoti za kweli Wakomori wati tendeze wo wanzao izo ngo za hisa zende si wao nele kungumanyo lidingo huiba zensi au le kungumanyo lidingo urenga zensi mateka abokao ukadingoni hule wa tendeza marioneti alafu wandu wao wadu ende siwa wandu walona ende telecommand abo leso ala muhimu ema ngarijoko kufanya monti dotoka ya mretenendo kaya ya strategia ya fatihu do kaya ya wangali kama joshinda wandu washinda wa makinisha hata psingo wa hara kwa haruka ngwa ngwana kubali kabajo jiribaya wanungwa jofaya abo
ngabajojo zoni zo wada shaka bana hibo fotitse donc yeroli alfati ndo kaya zenongezo zitijiri nema politisi manroaji bokao zelangaji za hao no mandoa hao ngolunga nao na unwa alfati donc omwena mtsorete ne point donc ababasa muhimu erifanye kiriyo iyo wenji baholero bakomo bafikiri erifanye ingabo nzia ya uzia estrategia fatihu nema politisi manroaji na wenda warma direction nzima ya ulezo wa Komori hata zefuti zendeza hiba kesa zefuti ze hiba baridi bafanywa inrini violence inje bokao ni mriadoka na tamanje ma sababu kema hebiri inju kabanu ay momandone ko monda jenda ranshi harimo amani yardiye inje ze visa ilia watu kawarenga ze nationality mbali namba hali mwende mbio wateze nationality ndo baki bonze amade masomalia wandu wafanye mimi namna nionao kabatinzia harimo situation le Komori en general kati lokondo wa baki harimo ya falsafa ya ukaya yo kimkinishiha bafanyishiha voti za kitransparent bokao uwalona yensi ma dictateur yo impossible gebilon wake ni aqida hii gebilon wazimise aqida yo aqida yo theory general keja paro mkinishiha harimo tarehe bafanyia voti za kweli wakao wenyi huendesa ze voti au ndo wakao ondo we hanso mkonti wa ze voti ma dictateur ko ya johamba dictateur wakao inedi dictature violente donc quand on est akida hiyo yo omo pasojake yani onratsojoka ngabendo barengwa ze voti hamvu wandu watawe hina mzima holiho ndo wandu wahenzi alingo kanti fikiruka abantu arijeda rapare yine bao Union Africaine au abungabo Nations Unies arijeda rapare Union Européenne da wala ma kunguma nyoboka wakaya bojuzaze za 2019 bokawo omsajaja wajiri Komori ko japaro jiriba wandu wao wandu adingo kumanderejo adingo onezo kaabo bunga hibe zina mdojo ka uondo boka wofati husha za isimu za uzindwaji shamuda ufati huwa donc abo ekari renforcer ye koliyo itsona tambasha ukaya gabendo behansi wa raisi hanvu hamande namne hansi wa 2019 aba basa gasino wakati wa ukaya rizie zeno wezo zitifanyishia o wakati ndula rangwa basa ta wakati zote zijokazi ndo baba hano si wa Komori ristahikio riji decide eka ngari ronsiyo Komori ende rengeze nationality mbali na mbali rikejema Somali rirohe ritawe watsutawa watsunda bahati watawao waondanzia watao sensi yake zemadini za hensi zirengwa zendesiwe namna alikunguma nyoilo lanzao wakauli tendelwa ne ma representa wao serse Komori ka ngari wanao kaya ketsu bidensi banda 2024 continue dictaturino abole panzala rango katerlono unu hata wakati za joro ondo mba chanciri lonio chancio au wakati huo akakari jashinda raubarna majisha rambati jao nizijoko bjiriza jiri abuba sha mime toman lonio monsi le toman lonio hamu kayaba no Qur'an wakati amba wa makara Allahu wallahu khairul makirin. Nema zetu ni wanadamu, nema zetu ni majini. Ukajuma utwali ila namna ya usasanya binadamu. Kwa wanadamu usasanyia wakaba kirie wakaba na urambo wa kweli. Koparisha murumbu uzonda.
sham wopari hanya marambu ya sasa kweli kanga bokoria kanga bo liberté wandu parisa wandu wanadamu wa kweli wandu parisa wandu wasoma wandu parisa yani za daraja za haju za maarifa ndu ziparisa bahi kulara ngo abasatu wakati zevoti joka urewa ndo bahati reloni sha mwengoni mweze tomando nizo Lukayara nguva la taleo 1975 taleo shai komoriza ya ilele woti washashi hata wakomori wasoma wajohenda fidia woti washashi wakomori wapangi hama watwania waloti ya rwani fidia woti washashi wakomori wakao ngwajo wana atentia hatu tsirenga mateka ni mazeto nana bakamdu kujuhamba ukaya bano kweli yansi hatu ijerenga mateka sha heni mndu bokao yena vision za kweli yemunyudiri kukaya inunsi irenga mateka harimo mna panza shakenda parumkinishe enamnensi yapangia nenamnensi yasomesha nsi apkena humkinishia irengwa ni mazeto c'est impossible. Donc, à un moment donné, zokweli irengwa. Shai natsuri ya henamne komoria pangia nge harao. Banunga bonsibo kao zo kireno zende henamne. Shai natsuri ya enzi amangi yo impossible. Cela veut dire que yani umzingamanyo e komori jihunda oleo. Umzingamanyo ngo tibojo continue. Puisque enzi wiyo naturellement kena parumkinishiha ikubali. Yene siyo kidiktature halawana ne niveau ya haju ne pourcentage ya haju ya husu ya education quel que soit na critique ujoka kujifanya wa komori wa waswili ukaya kina parumkinishia eti hatu irengwa mateka mtuambia ukamru jeze discours za Al-Fatih mabani ha pia mabani Al-Fatih watsona moto pokafu yani ilmu ya Al-Fatih ukatutimiza même 5% ya plus ya 2 milliers ya wana wakomori mabani hapo Paris education ya haju haruma mifapi tukawa wana bani hao ngurongo Al-Fatih na shido wajua kaya kena humkinishia niveau hamada ila yondo hamada wala in the sense awetwa monsi ngwamba wa makara Allah khairul makinga botama mbili za hensi na wayakaya Mungu hesara mbia ukaya la taqnatu min rahmatillah msidozi za tama neze makri bali na bali zifanyione mazetoni wanadamu na majini yo Mwenyezi Mungu ya rambia kene imani khasa na bosisiri amini ukaya la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu yani baada Mwenyezi Mungu kabati Mwenyezi Mungu wawili na huo waende ya rambi ya ukai wa makara Allah khairun wajodo kutwalia sha Mwenyezi Mungu ngejumao abo sokaya si wakomori ngari kiminoke Mwenyezi Mungu mzima abo monsi gasina twa ukaya singa joshinda rikombo wenti yatu wana Mwenyezi Mungu wanrwaji wa warendai walona tama yao kwa na Mwenyezi Mungu wajoka wasediwani kemudu kina shaweze pouvoir zao zote jumweze e pouvoir ya Mwenyezi Mungu yole toma ya vili education ya wakomori ne niveau ne idadi raka qualité raka quantité ya wakomori ke na permete ke na ubulia ya komori irengo mateka ikeke ngende siwa hauhuria ze ressources humaines za henti za science Ishara you need this shange bidio le panzalini lilo nilo rangwa basa toka tibajukaze bote wandajuka ndo wakati henu lo na zaufanye fanye lo na fikra yetowe
lona mali yatowe haina mkomori ulo bahanu yajuka emnapanza woi demnapanza wahe virash ya ukaya yensia hatu ngendao yende siwa no wenyiyo hauhuria awensia hatu ngerengoni mazetoni wakati ndau abo hola abasa ta wakati zevoti zamba wajoka uzendesa wazendese rijokanga sina ma adversary wa hili gasina ye agence ya ekungumanyo hilo la rengaze daula ya hatu mateka yare nao ya agence ya CRC adversary wa bili dem Mwenyezi Mungu hao mukawotile ya Rabbul Alamin sisi riwano nao rikemaki nukaya sisi Mwenyezi Mungu muaminiyo alladhi khalaqa al-ardha bighairi amalin ya kazowingu bala khalaqa as-samawati wal arda bighairi amalin tarawna ya umbowingu labati na poto wonduo sisi rimayatamidio abo Mwenyezi Mungu watu uo abo sisi riitamidi mruo kange bidwa ndo ama itamidi ukamujori sedia rishinde iyo nde toma ya handani bokange bidwa rekeni toma ya wili dukari fanye zehazi stahiko rizifanye henulo na shoto wa shatowe hemi vapia rangwa basata 2024 rande ukaya abo nyinyi mwende sawa mazetoni mona ukaya buno kamrebali hata wakati wa heze voti mrengem wajoka utawata mjoka wa mwawe lebidio le panza hilo lishinde runde solution ri taqabalu yantia hatu abanu harima umsiba mziro uno banika batsi wajodo fahamu haku wajodo remwaneze avese no wajodo remwaze crise cardiaque amadeleje amado do wana helejeishi wana helejeishi wakati wajoka uona yensi ya hao ye santini rahane namna ya santini abasa aketso kabanu ngabo espasi yo santini rahana inura wasula basa wajoka uona he matso hao awensi walelewa ye sansini na uwe angalia ukaondo waloona zinchida za kuivukisha wao duwajuko harimo zitambo zijoka nziro psychologiquement banata bazi nyakatizi kabati wandu watadi hao mandao shanazi wa hunenda balaho wasaya abonge heze dua zahema wali wenji wazalo harumenti hatu neze dua wandu waombao harima ze swala na baada salati no wenji wa komori Mwenyezi Mungu ya wakusudia wajibu masihu swali Mwenyezi Mungu kasina tomainji ukakanobule mazetwani mwende horengenzi ya Kiislamu ila wakao ila la mawali bala sha Allah no tsunga lazima holara mbwabasa pale dati fatihu ya mbilwa yafanye hata ya siuso wandu daine baadhi ya politician wa mdungao bahi le panzalino ngebidio enulo na shoto na towe enulo na jitahili za ufanya nafanye ba woi umundo wakati ya ukarunde nzia rikombo nzia hatu eturnatiende nzwani baada huya mwende mwali kengazija amadena mna ya pangi wanesha sha 2000 kabati ndongo nje na nani yo pour le moment wacha ngongizo yabo rensi nyiwasa ya manzawe ke video namna inroaji na jao yonga dijo jwari do ambaye iso sha pour le moment
yondi yosisiri aminio shahena zijohuja gari jozi twalia hena mnazijohuja nena mne hawejo huji ijo kaya wandu wafanyi hata wadungane na ndongozi jo kinishi hazifanyishia abonge ngamtimizi au konkuluye zanibe habanu nukta ya handani aribe habanu tikahuja ribe umuhono wahe Eid al-Adha nimwambie nukaya ya dua muhimu wa komori hina mahalani waliyo wayombao Mwenyezi Mungu yajali zaidi zijao shuwa komori ho winji wa au pia waswalio harima yensi hasibabu ya ukaya zesibabu zote ongeza wandu wa yenshiro pia satenelwa ni huria na uvotiza uhalal na ukana majintelele na ukana mwenjentelele ze shartu hizo zibeze zijihunde harima masiwa ili sonsipi ya raswali harima daula ya komori ndu joka hanza pashio mnu bukao ngu pashio kom turista mali maturist shang wandu wakajumo uomba yensi ya hatu ngwajali haraka ya amani sisemizi uhuria usisemizi faman shaa falyu'min wa man shaa falyakfur amadena min Qur'ani ya rambia nukta ya pili bukao ni beha banu tukauja nyuma beni wa komorukai hina mrubokao zengoza komori nguzirengo hamzaha tukadofanya mzaha ndongo zanti kaziti za mzaha hata eti hatu esere ngwa mateka wenyurenga mateka wafikiri yoka wahisa waandahanya lebundo la uzingare nyumbala la husu ya diktature baada huyabo wahisa wati yanziani baadhi za fikra zawara mene omwera ngwa basa toka taheze voti wakao na panza ude mna panza walomhara wa kre strategy mbili strategy handani ya fakri mradabi bokao hanziare katibalila hambiao mapolitisi wa komori na mjema kabati problem ili bati yehaweke namna ino hata diktature ya nivo ya bili au yara arwa ya nejoko jenjenziani sikaujeje ni mabiani ukaya haulawa na strategy ya fakri mradabi keja ketina hata efe ye strategie bokao ndio na mvu pour le moment dio ilo na trama ya ukaya ngejo si ustawandu hata wakati diktature ya nivo ya hajasa jikobjerengwa de strategie bokao sange rumilwao ni alfatihu nandu ukaya yajibali uka hamaula usowa nyumeni ya wangalie ka nusu ya he population bokao ngono kayango uharima usiu ya wangalia wasiuse hata usiku zevoti jikobjazivire Badabu yabo yafikira muhimu mshinze kwa conclusion le panza rangu avasa hata wakati zevoti zambaga ziofanyiwa yabondo mbaba hanu bale bahati yaho wa komori ya ukaya wangoni wa kombo wenti yensi ende si wa kibinadamu ende si wani wanadamu walo na huria ende si wa namna bokao nsi yatu ngejuka independa yako ili kwa nsi serengo mateka abondo kaya season sipia wandu warengele datilinu le panzalinu la basa wakati za vote zambazo ka urewa kwa hiyo le bahati riloni hiyo ya uhunda dalao na le dalao la hatu son sipia henulona ya utsanga na tsange henulona mvuza hura na zire henulona fikra ya hitoa na ifikiri haswa umkontino uzima wa hatu son sipia riute mvu kabisa eni mbulonana fikira yokango mano namna fulani wandukwa dojue avec le feu yensi hatu esai wasuli daraja ya khatwari biduri bezeri tsanganyi hesonti pia imna panza woi shari shinde rundenzia rikombo wensi ya hatu ribohe uharimwe mihono ya hemazetwani wanada mne mazetwani majini wesa wirenga hasibabu karisi wesilamu aba hasibabu karisi wesilamu alikati jastahiki yensiende siwa huria sha la taqnatu min rahmatillah batiko tinzi futoma binti yatu enamna rengo mateka kejarengo mateka haku hamade namne Turkia kayarengo mateka
Turki kiringwa mateka pia hajwa armani vapirana nsi hatu no Mwenyezi Mungu abo yakanze evukishe abo yavukisha zinji na zinji yavukishe Turki lewende siwaone ma Turki yende siwaone ideology ya kweli ya hema Turki abo Mwenyezi Mungu ujojwari familia hamili ya wafanyilia nsi hatu redere renge rijende size owanzao ari nsi hatu kekeke anachida ya dhamine mivapi yake uhayati baba sharike wamezi hamadena marili yo leo wandoka kwa vende kwa jori yonando ukaya biidhnillah azza wa jalla wa makar Allah wallahu khairul makirin imabunjilo wa yafanyao yafanyao bonzere yafanyao ndani Mwenyezi Mungu waono na nguwa dungo na biidhnillah azza wa jalla ekari tanganya jitahidi zatu pia garijo ushinda revocations ya hatu wana wakomori warejei waramwe masiwa wenji wakomori ngo unezana rakaza akili rakaza za mali za udevelopment nenti ya hatu garijo ushinda zenzaya zilahwe yenti ya komori shakula rishi hundrie komori telele garijo ushinda emiva mbali na mbali ya kiu hayati garijo ushinda si wakomori wasi sha mwangoni mwese nongozilo muhimu ya ukaya insha Allah ulishinde rikomboensi ya hatu rikena maisha za kweli gebidio wa komori warudi warele shahada tena wameukaya la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu ye Mwenyezi Mungu ye mzima ye development he komori iyo garijo ushinda rifanye wasiche baada ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala karitu aminu kanga bo Mwenyezi Mungu wasate wandu wa aminio kanga bo na Mwenyezi Mungu wandu aji si wa komori narudiri akibishe ya akida ya ukaya sisi Mwenyezi Mungu watu ya mzima bahi ekari lewe tafsiri ya la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu awe tafsiri ya baada Mwenyezi Mungu da singa kyoshida development wanadamu wa komori kyoshida development karjo shinda rekebishendo maisha ya komori baada Mwenyezi Mungu ndio mwiso wa mahadisi anibe habanu naomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ike senongo zambwa banu rizidabiri rizirenge khaswa dukaya riranforce wozima wa hatu ili rendera kombo nti hatu hola banu atale dati wa wanzao ukangwa jodo livitena na wanzao haudungana neze taratibu za hao neze dictas neze dicte wa jodo ere wane mazeto ni lobo nzeno walonda ni na mfenjao na mbadilishile dati jao na mbelecha biidhnillah azza wa jalla wa makaru wa makara Allah wallahu khairul makirin kanjo shinda ndera regensi ya hatu abunga mkazo yabo hata wakati wa saya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.